nyama ya modimo e tlo salile sa lefatshe ka sheno re batho. Ay, ke batla go bua ka bona tšhelete ba dira ba re nna sa le ke tlhatswa ke. Re ke dumedise my father Prophet Ralekgolela re mo shapele matsogo. Mazabane ka bo 97, 98 Moruti Ralekgolela ke sa bola mo hlometeng ke Manhatikane moruti na 98 ya ke go ba boroko ho mothako mo ba reng ke Thomas so nteti ke monna ke dula shafi ke rata monna o a ke na tšhelete a ke na koloi go ba go bala sozong ya hao ka sheno ke eme mona mo o eme monna yo o tekebe wa ya para ntho sa ilatelle generation in a speak. That's a little more than a whole get this to do. A tailor made it in a powder blue. We are Caravene. Kimosala Morao, Kibata Mon, Udimo, and Team. And the moon has spaces are well and on a dry. Wakanda crawling in its own shore. Who can take away its asabak? Yeah! I like it when part to it. After the phone and office in your family. Lightning can little more how can we easily appointment? How about I told you? Do get the case coach. You're not talking about case coach in the Kobosa in the back. It's a Malaba to Baba Bidi Kabaha. I can take away Nakamona Luena. I kill it. I'm away and that. But what about Sibella kind of one Sibella? You think I'm a little fellow Sibella? How must we introduce it also? Oh, no, faster in Tosca introduce. How is he? No devil will stop you. No weapons formed against you will prosper. That's the only possibility. Qu'il a gagné beaucoup. Il y a des faux. Tu vas t'asfaner ça à l'oreille. O seja de ar, PQR, o que é isso? PQR, e toda a galera, que a phone. O que você está mostrando? Every time I get phone at the line, it's how I get. Aqui se não muito, o aí nem que se vai com o catu. Que a outra mal, a outra na como a phone da hab. Aqui phone na mantigo é só o coelho. Satilele ke mo phone la ke le tkolong Sidibeng College va na bendi ha ke bua le na phone office batho ba thola ka ofela ha ke tropa phone ba o bua le mang because ha ntse le bua le monna eo o bua le na re kgone tsitsimela anointing e tletse office ya sekolo ke le fa fela bopaki go ntse na ona le mo di chip one day and saving is not slavery saving is investment. Uta go golela wetsa appointment go ke tlemo na service ya Sotamsi ha ka ta o gega a tloa o ya go nna ke soka re kopa o mphaphata le hetle mo re ha re office ha ke fitla office o phamisa matsogo o go modimo ke tloetsa ntwesa le go ke yetse o a beya hlonya ke wela ka tlasa tafole maskiti o ka ke go thola monna ya wele Maka sawa mo hawu, gili na mene ka ofela.
You got it, my son. Run with it. Baratu ananse kidumela ho impartation. Eringa mene go fela baratu. Ha ke tlatsa silele ke tlo rega mo. Ke bua ntona ke bala verse ke dula fase. Ke thola batho ba tletse mo. Dikoloi di eme mo. Ha ke le halfway mona modimo o kgatha mo. O be skate. Batho ba ba tlile mo. Ha se audience ya hao. Yes. Ha ba tliswa ke tolo ya hao. Bane ba tlo mamela ka le golela sengwe. Sike wa ba tlosa o yena. Obane o ba thotse ka yena. Go ruta di principle ha mo rutuwa o fa platform. Batho ba ba bona ba dutse mo bane ba sa tla ho wena. Le audience e dutse mo na siaka. It's my father's audience, and I'm standing here as a son to represent the father. And I want to tell you, yesterday and tomorrow, how guys come like I will say, "Can't you look at the benefit?" I'm happy my father I'm sending here to 2026. I came here 2006. I'm spending here 20 years. Hadi hopola sehe chonke more. Ankeke ka huka na mora. Baradua, there is something about somebody that you don't know. Into ding hakia di luana. Obane ke sevile ya di luande. I conquer demons that he conquered for me. Africa ministry today I want to take this opportunity and honor this man of God. Hallelujah. 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 Elisha wakuwe hakai marakiare shaka hapa. I know what I'm doing. How la kella kono hunalini hapa marafika ufishana lesila Jordan. Even so it was when they have crossed. Akosema kwa ne faifu huasilwa. Ai shema umo huasilwa. Uskana la bilu sila Jordan. How get sila Jordan? Ukari. Oh. Original for the Laxo Winter, as I work as if. May his soul rest in peace. Over now, no skating, one a poor. It was him on a mula to have a cheap passing. I can once again, when I'm always I. And I can go my fetch and say, Hayani, can get cheap and skate. Okay. He showed what him would match and Muna. Kauka ke bana le khotso pele nyaka ke re mo ruti re go fe chance ga le gona le chance o go kopa o tshepela matausi baratu wa sidi ba se ke no go so monna e no se tshipile re nga mene ka fela baratu le ke kopa re mo bona re mo jwetsa tsa phela o monna mo re mo metsi mo no sina metsi. Atsilele ke tsamalena na go ntelele na go la ka mo tla go lola wa itseba ke tsamalena le mo rutula ka a bona nka lena tripping aba sa mfe platform a fe ba ba ha ke le go utlwa bohloko modimo a re sekete ha ke a utlisa o ga le khonela jwalo ka moruti o tlisitse jwalo ka ngwana ha wa tlela o rega o tlile o tlo kwetliswa semelo
And the monna e ke mothotse ka shelo banna ba nthusang ka shelo le ba nthusitse ba bang a ha keleke ke ba thotse ha ke tsama le mo go dira le kholela ho lo rega yena a ba go kgathetse tsileng re le ha se be ke tonka wa se ke direga ka ntse una le batho ba line mo ba re we love this man ka sheno modimo ba tsusitse ke dinatla tse yemeng le nna ke ba thotse platformong ene ke sa lo rega ke lo supporta moregi ke lo supporta my father ka ntse modimo wa set up for the platform ona le ntho tse di jalo ka Dafite o tla roma o thuise borotho ka ntse ko wena ya lo wina ntlo Hona le tulo tse more than 1000 se ne ke sa tlameha ho rega banna baholo ba re re tlo mamela fela ka baka la go mamela ga le gole wanona na sa tlo rega mo because your father is a galo golela you can speak to us baratuwa hlompha motho mo di mamele ka pela hao hona le ntho e ka o patala le 2 Samuel chapter 4 People not married just so they more ready. Agora maquela hari mo digo ta ige tsamse tsamaya. O khona wa che khofo na na tsini. 2 Samuel chapter 4 and we read chapter 9 ke batla fela o wrap up this. Ake batlo se dubule pelo ya ka ke le ba modimo ke 20 years ba salwane. Ene mo rutela go lola tsaba ke tlile jwa mo. Ke tlisitswe ke mo go wa ka wa service. Mo go tiena. Ampitsa le mosadi wa ka re ntho a lona le matla mara ha re na channel ya yona ke ke le batlele motho la tla isa mo itla hola teng ara ke le hand over la lo kholela 2006 20 years later we are still here yes sir 2 Samuel chapter 4 It's very ke kopa hore re check verse number 4 se o sebedisa di phone tse di lebele tsa di data mona mo hoti na go mo ha e ka disconnect le wifi ka bola hlwe di modimo o ga o tloga le modimo tsamaile o thole le lehi jwalo la mo mo ge ke fela wa di notes tsa ga o tata o tlapele go go be mosadi o re tsamaya But about hotspot, this one belongs to the team, like in the fish. I can say the Utaka was a connect Amona, but Baratua chapter 4, I want us to read verse 4. Now I'm trying to show them more. 2 Samuel 4:4. Various 2 Samuel chapter 9. Go na mutacho the Biblia, go balembe, which obviously should to be like a to follow of. Hi, Jonathan Murasa Ule. Murahai emu ona ali teng ya holofetsing o bona Bibele qala pele mo go dire ona holofetse e be le hona e tlo go betsa o holofeditswe ke go tlo go lemetsiwa a holofetse maoto ona ali di demo tse hlano mohla ho fihlang peya pia ka mo Saule le Jonathan ho shwetsing teng Josele ke go ba go ka dimenta ke ba nna amen ke go ba la lesedi hallelujah ke go pa ka la fatha le Jonathan mo ra Saule Morahai e mong o ne a le teng ya holofetse maoto o ne a le dilemo tse 5 mohla ho fihlang pihi ya ka mo Saule le Jonathan ba shwileng ka teng Israele mopepi wa hae
Mopepi wa hae o ne a mo nkile a baleha le yena ka baka la ho potlaka ha a baleha ngwana eo awa a ba a holofala maoto bitso la hae e ne e le Mephibosheth. Chapter 9, yona the things. Amen. Chapter 9 verse 1. Jwale Davida a re na ha o sale e mong ya tswileng wa ntlo ya Saule ke tle ke mo etse ka mohau ka baka la Jonathan na. Amen. Wala ni Bibele di bula dipelo. Wala ni Bibele di bula dipelo matausi ni age. Chapela morena Jesu Kriste maso. Agili utu batho ba tlile paseke ngakele chapela tabele le bula jinda maso. Morutu waka. Mwana uile phoso isi ya hae. Apoloswa mohawisi wa hae. Come on. Udi weakness. Aphamiswa ke diketso tsa Jonathan. Ke uile ka baka la Adam. Mara re phahame ka shema ka baka la Jesu Kriste. Agile chapela morena Jesu Kriste maso. Kimadu melao una le motho ya go yetsolla se yetswekilese. Una le mese ke tshepetso yona. E re jarile ya ja difata. Prophet wa mafu sa participate ke ke covenant. Is there anyone left in the house of Saul that may show him favor for Jonathan's sake? Abonetse mothampela o ska lebala o tlile ka Jonathan. Sebela o mo ha mo di masa o promisitse o ska lebala o no sa deserve o ska lebala o no sa qualify. Yes. I can refer to Jesus. I'm not waiting for real level. I'm going to match your soul. Una manera se si chama caccialo rebato. Insieme ad un rappello. Sakema lapo. Shalom ahaya. Uta me bigeli. Bana nakla tauta mo kisho ke la baka melodi. Uruti ka lo khola bebelele. Through one man. Sin entered. Yes, sir. But through another one man, righteousness entered. But the man who brought sin is not the same man who brought righteousness. Yes, sir. Come on. 2 Corinthians 5:21. He who did not know sin, he became sin. Adam became a sinner. Jesus became sin. Jesu endesimu ezalibi ulayetwa sibi. Gereke. Jesu hayetwa sibi uyetwe sona. Asiyetwa. He was not a sinner, he was sin. Wenche sibi. Watima waimu ni mana menta sibi. Unalaka uchanela enga ya haya sibi huye. Umunimu na kwa keti sibi unalaka usichipita Makadole sibi na silika hanahu Ene munimu abona haka sichipita silika hanahu Nojo kuchipiliza Kale munimu kabisa itaka Jesu wena iba tweki iso ile Kita kikono pulu sabe utimarwata Irina medika ufema Alisome wimure na Jesu Akele mule ala muwa Ulafetu wa sibe Isaiah 53, almost 700 last before the coming of Jesus. Yes, sir.
o bua ka crucifixion so ka ba introduced. The way Isaiah painted lefu la Jesu le le sa se juli juta go batho ba bolawa jwana. That is why I had Allah 53 you will never believe what I'm going to tell you. Ke tlo go tla ntse go ba juke. Mara ke prophet a lefu le tla. Bona le monna ya go tlelwa ntho sa yetsa. Mara matleba ga ke phodiso ya lona. Ntho ya mo le ngwe le tlo tlepetsa lona, tlo wela ena. Abraham a tsamaya le Isaac. Ha ba le tsile ho tswa conversation. Isaac a botsa potso gore hey papa, dipatsi ke tse. Dipaki e. Konyana e ka. Aga modimo tla ipotela. Ha ba fihla thabeng. O ala Isaac a le tagi. O phamisa thipa. Thipa e le modimo ya thetsa modimo. Modimo a mo thetsa le heta. And there is a substitute. Ali kutu kereke ka ufika. Thipa e tsile na le madi mara madi isi ya Isaac. Ele madi ya pele. Ho bolela hore bo khale bone bo tlamele ho wela hodima Isaac. Bola wela hodima pele Isaac o khutlile a phela hobane konyana ila shwa mo yena na tlamehile hore a lo shwella ke. Na bazalwane ha re bona re emetse re titsi hobane Jesu o ba ema mo rona le re tlamehile ho shwella ke. A thagisetswa mo rona le re tlamehile ho bolawa ke. Ka jeno re batho re tseba le ho rapela a se ka maka a se ka tshiseho ke ka moya. I gotta go from effect to Jesus. I gotta level in Jesus. I can't get a level. Impa Husedina Mulawu Petil, Manishwali. Let me look this Buddha. Mama Abu Joela, and a man became a living soul. Ile mothabai moyo opila mara ile Jesu ena ile sifela moyo opila yaba moyo opilisa. Jesus was not just a living soul, he was a life-giving spirit. Ha Jesu anareketa last time ona refaresiti ya u collecta finisha le patetsu. I come up with Satan police. It's very receipt. I have a document. I have a document from Calvary. I have a permission from the cross. And if this are regarding each other, you're gonna see favor because of Shabbat. Can I now declare a divine relocation tonight? You are moving from Lodiba to Jerusalem. I was showing them at the 5 for Lodiba. Now they are lifting. They are calling Kamonta Saturday. They are calling my name because the man of Calvary, his name is Jesus Christ. The same yesterday, the same today, the same forevermore. He is the same yesterday, today, and forevermore. He is not the Son of Man to lie or to repent. God the Father, the Son, and the Holy Spirit. Why Paulo say we somebody number 2? Number 1. I was give him how understand the power your love will increase.
Love can be so powerful but be powerless because no one has access. Now I had to reshift the position so that grace must come before love. Because no one qualified to come to love without being qualified by grace. Now which means we needed grace to come before so that when we approach the throne, we approach it with confidence. Now it is all nice and it's all not in the because Modimu had to go on a battle. When I see the blood, Skandaba, also kene ka reke. Yes sir. Kene ka mo. Ska ikhansetsa ba bang ba soka ba reka dikolo. Re kene ka reke ka mo. Ha ona motho ya na qualify for Jonathan's sake. Ke batla go le batho ba re ke a leboa go polwa ke Modimo. Ke lodi ba mala le bitso la ka le bitso Jerusalem. Mo ha o rata o ka o hopola in the higher places when you are in the lower places. That is why me that he lifted me up from the deep muddy clay and he planted my feet on the king's highway, and that is the reason. God formed us. Sin deformed us. But Christ reformed us. I'm going to show the reformation in my soul. Therefore, if any man be in Christ, is a new creation. Behold, the old has passed away, and everything has become new. Beloved, I'm here to announce your past has passed. So I can want to fight for I'm a new creation. What is the message I'm leaving with you? Never forget who is the reason for this season. Di kereke di tshwere tse ngata batho ba phamisana mo bona ba lebeletse hore go na le monna wa golgotha e ileng ba motho a reng ha e ka le ho nna. Ke botsitse batho ke re wa e matso a Jesu a na botsu maka maoto a ya kwetswe sefapano. Bo jane ba mo kwala matso mo hlomona ke ke a gona hore a mohe. Una makasa. Empa ka bona le go ho nna lona bo. Bakhathetsi ba iletsi le go fumanela meya ya lona phomolo ba ratulwa mati le sabusi ke bo ba re tla kena ka Jesu ke a tseba ke qualify mara ke tla kena ka Jesu ke a tseba ke na bohlale mara Jesu Jesus is my wisdom, Jesus is my righteousness. Batho ba celebrate amorena Jesu Are kwelle ya udile, are leboe ya upamisitse. Ska blame Manese ya ulahile, leboa Jonathan. Are ko dunyamana, are ko blame Adam. Are ko leboa the last Adam, the man of Calvary. His name is the lily of the valley. He's the same yesterday, today, and forevermore. And then 20 ratan le hana mototi marahamu tuksapile, umududisite. Rondra khona ha ona fese le bona fodisa bokwala e go la dula tafoleng ya moha tafole na le tendency ya o kwaela maotunzo khwadi modimo na le nako kwaela di phosontsho na le tsona modimo na le tsela kwaela bofoko di ba hao batho ba no powerful ka two kafue abara morena ska tlosa tafole abara morena ska tlosa tafole ya mohau batho ba tla bona dipotse sa tla ya mobono a modimo a ka tlosa mohau o tla bona o le not powerful. Paulo soge
ke rapetse harago moruti Sylvester wa tseba ha mantho be ke le ha o mohlomong ke mathata e tjena bana ke a rapela mara mona o ke rapetse ne se khawana harago o modimo a tlose motho modimo la my grace ke bo mambare mo ha bua he o leka ba se ke nyana ke tlo phatlalatsa hore ha o hloke o thuswa ke dingaka ha o hloke o fumama kae mo ha wa hae ha ba o botsa hore tsa mo sheba mamang a o thusa o thola lesia o ba jwetsa hore mo ha wa hae a re lo tloba dipaola hore thole mosebetsi modimo tla re fa mogao ha ona batho ka kereke ke bo mambare tla matha ka mogao batho ba mamana o salletse morao ka thu salletse morao ke bo mambare pase ke nyena grace will sort me out ako phamisa le tsore morena mohau tla ilukisa ntse sokodisa bana ba ka mohau wa modimo o tla ilukisa mohau wa modimo ke boetsa ye kaka na ga sa lumpigela ke maketse fela ba ratuwa se yentswe ke nese se lukiswa ke Jonathan Again, go from chapter 9. About Bobby said it's already chapter 9 has fixed the mess of chapter 4. Modimo ilukisisa modimo go lela pase ke nyena modimo go mmeka mansho magutshwana ska blame anes le bo Jonathan ska blame ya o kentseng sebe worship ya o tsitseng go sha He lifted me up from the demonic clay and he planted my feet on the king's highway. And that is the reason I say I'm patele batho ba 5 fela hore mo hawi patetse ba apa ya me fela ka maoto man ka se ke nyena hore mo hawi patetse ntshene tsa itse chapter 4 mo hawi patetse mo khona ba ka ba chapter 4 I get a shop in my shoulder, it's paid off. I get a little bit of money here, I get a gospel, it's paid off. Una le batho ba kwetseng di bonto bona ba batse ba patala standard. Patala batho ba iketile ha o ka se tsimo o ketile o tla patala police iketile o tla reka khotso ya hao ene ke tlo tlisa sleepy ba sheno go fa receipt yes ha sa bana ke na ha o ntse madi a mo reka shesa I was a one in paka tse o sadina o tesi Thank you, Lord. Thank you. Thank you. Yes. Yeah.
Konyana ya modimo ako hauhele banna le basadi. Modimo ako ntlwele motse wa rona mo le batjhaba sa rona bohloko. Modimo ako nahane ka batho ba solopaneng ka baka la hoa ntho e. Nahana bo Mefiboshethi ba wetseng ka re ditsietsi tseo ba sa di tsebeng. Modimo batho ba ne ba leka hore ba leisa batho ba ya re qetela konyana ya modimo re hauhele ntate boqhwala bona re bo fumane re le masea bapepi ba rona ha ba re tshwana hantle ka letsatsi la ntwa. Bapepi ba rona ba re kentse kgathatsong. Re hauhele konyana ya modimo, re hauhele ka madi a hao a keleketlileng sefapanong. Hauhela Val Triangle, hauhela dikotsi tsa bana ba rona ba shwang ka hara botsona, ba bolawa di-accidenteng, ba bolawa ke batho. Modimo hopola, o kae Jonathan wa rona, o kae Jonathan wa rona, re hoeletsa Jonathan wa rona, re Jonathan a botle ka sepiti. Lefatshe le ya re tseya Jonathan, lefatshe le bua hampe ka rona Jonathan. La o ka re ke ya tafoleng ka maoto a sa lekaneng,
Jonathan re kopa mohau wa hao. Jonathan Moratafita re bua jalo ka monna wa sefofu Bartemea ha bona e mong wa Jonathan ya re o ho Moratafita le nna ke kgodile ha ke bone mahlong dile ka harantwa ke na ke pepue le nna Allah hlafatse ka le malamaso ko tlhole bohloko modimo ya rapela ka mora molaetsa ona modimo wa ka ke na ka hara malapa mo Mephiboshete ba modimo wa rena e seng karolo ya botlhola ba bona ke na ka hara malapa mo Mephiboshete ba ba re ka hara ministry empa hona ntwe mona ba ne ba re mentora ba re pepile re nana re ba re tisa ba re ruta ntho tse re sa tsebeng re tswa jwang ho tsona ha o fela modimo bonyana ya modimo ya ileng ya hlajwa bakeng sa Isaka re a o kopa bo etse jwalo hape ako amwe dithipa tsena di tshwanetse o re hlaba ako tlose marumo ana tshwanetse o re feletha ako phaphate ya re tshwereng lehetleng jalo ka Abrahama gore ho sheba ka morao se ke na le ntho ka shwang thipa ena ha se ka bolaya ne hobane o fufumane mohau ya rapela batho ba tlileng mona ba seke gore ako tsamaye o fodile ako tsamaye o fodile pelo ya hao ako tloe ka ga tulwana o fodile ka hara confusion ya bophelo ba hao a lelapa la hao le ke le fodiswe a thipa tsene di le o di tswa o tlo hlaba ka hodima thaba ha di ke di fapoe hobane o mina thokore le ha bohale ba hae bo ka suta thuso ke mohau bonyana modimo ke tlisa bomme ke bana le malapa bana ba tswileng taolong ba tswileng controlong ba bang ba tlileng mona ba se ba tlile ho tlo ipata hobane ba sile bana ba tsubang dinyaupe ba sile bana ditorateng ba bang ha ba tsebe hore e ka ba o ntsa phela le mo a leng teng na ke se ke bitsa wena konyana modimo ke re le ha e ka ba ha tla mona ka hara Paseka ena a ko romenyolo ina ha wena konyana modimo hore mo bana ba leng teng ba hauhelwe ka lebaka la bomma bona ba tlile Pasekeng ena ene wena modimo ha o ka le wetsa jwalo mona wa ya ho Mephiboshete ka baka la Ntate Jonathan wa re ke tla o ka le botlhola ba hao ka baka la Jonathan ntatao ka seng ka baka la hao e seng ka baka la botle ba hao hona le batho ba emeng mona malapa bona a khale modimo ke a rapela hore ka baka la ntate ana phamiswe matsoho ha o hela mapaleo ka baka la ngwana eno ya tshileng a le mokara a re ke ya teng kilo mamela ako hauhele batswadi ba hae ako montshekara maqakabetsi le manyampetla a etsuwa lefatsheng le konyana modimo la o kopa hore hauhela bana ba hao hauhela bana ba hao hauhela malapa a senyehang hauhela setjhaba sa hao sa maafrika hauhela South Africa e shebaneng le mathata eo re sa tsebeng bokamoso ba yona empa ka baka la hobane o entse mogau ka Jonathan o ka etsa jwalo modimo ha o laetsetsa Mephiboshete modimo le rona re re oh ntate ha e ka ba naha ya rona ya South Africa ke Mephiboshete le yona ke tlefatsipa la ntwa e re sa itsebeng re re a ko etse jwalo modimo wa rona Peta hape fe Peta hape modimo Hamwe hape modimo waka Kidaka ubona nna Utsama ya karavali Kidaka ubona weta dintu
tsamaya ka hara Gauteng, ke ile ka o bona o tsamaya ka hara Vantrakara Freistata, ke ile ka o bona ka hara KZN, ke o bone ka di-province tsohle tsa South Africa, o tsamaya motse le motse, o bonahatsa bogolo le matla. Ke a kopa ka jenelela ka baka la mohau o re fumaneng kgolokgotha sefapano hauhela naga ya rona hape, hauhela di-province tsa rona, hauhela youth ya rona. A tshebeletso ena e ke tsose batjha, e ba tsose ka dipelong tsa bona hore we shall rise up. La ene maoto a sahana, ha o ka kena tafoleng, ke tla pata maoto ana ka yona tafole eo. Ke a kopa ntate, ba le bomme ba bahlolohadi ba siuweng ke banna, rata o kopa hore Modimo ha ba siuwa ko wena. You are the husband. You are the husband, Lord. To the widows, you are a husband. To the orphan, you are a father. To the fatherless, you are a father, Lord. I pray for how to those who are poor. Ke romela batho ba na malapeng a bona ba tsamaye le mohau wa hao. Ke romela batho ba na malapeng a bona le letsona Modimo hodima dihlooho tsa bona. Bomadimabe ba dintho tseo ba tswang ho tsona, bomadimabe bao ba bonkileng ho bapepi ba sa tsebeng ka mabitso, bo ya khanselwa bosing bona ka lebitso la Jesu. Bo ya khanselwa ka lebitso la Jesu. Bomadimabe bao ba bonkileng ka hara boloi, witchcraft upon their lives, witchcraft batho ba bona ba ske ba phunyeletsa. Modimo wa ka ya nkutlwang, ke re ho wena Modimo a ko lokolle batho bana ka mohau o tla ba sireletsa le matleng a lefifi la lefatshe lena. Ntate, haebe ho na le mafito a fasitsweng for batho bana, mafito a faseditsweng hore ba ske ba tswella, ke fasolla mafito ao ka lebitso la Jesu. Re a fasolla, re fasolla ntho tse fasitsweng ka bophelo ba hao, re fasolla ntho tse fasitsweng tse etsang hore ha o etsa dintho di ske be tsa tswella ka lebitso la Jesu wa Nazarete. Ba bang manyalong a bona a fasitswe hore ba ske ba nyalwa, ke fasolla manyalo hore abana ba rona ba nyale, ba be ba nyalwe, ba tetjolo ka ho tsholo Modimo ka lebitso la Jesu. Ntate, ha haleluya, ho na le batho ba emeng ka mona ba senang mosebetsi. Modimo ke a utlwisisa hore Modimo ke mathata a country e senang mosebetsi, empa ke bua le wena jwalo ka ntate wa ka, ke ra ko ba etsetse hanse hle Modimo wa ka, a ko ba bunele monyako le e ka ba lefatshe le kwetse, a ko bune menyako ya hore batho wa bona ba o thola mesebetsi, ba sa itholeng ba o bopa mesebetsi e tla ema ka hara nako e mpe ya jwale. Ntate, ha e bona le motho ya keneng ka mona a futsaneisitswe ke jwala, a futsaneisitswe ke dithethefatsi, a futsaneisitswe ke ho nwa dintho tse bohale mmeleng wa ka lebitso la Jesu wa Nazareta. Ke le batho wa karatente ka kajeno la e ka ba ene le tawa Modimo wa rona le sa tsebe mo itokolla ba lokollotse tsatsi la kajeno, ha e be le tsatsi la thabo la rokonyana ya Modimo e shwele sefapanong. Ya kopa ho tswa e bete hodima setjhaba sa hao. The name of Jesus. Let's close our eyes for just 1 minute.
be. I see a season upon you where you're gonna enter into a place that you don't deserve. There's a season upon you. You're gonna drive a car that does not match with you. I'm not afraid to tell you. You will enter the doors that are greater than your connections. Many years you try to be a crocodile or an elephant or a Maramutimur, slow down. Just like a lizard. Lizard does not make an appointment with the president. It comes through the cracks or the fisher boat, and it will stand before the president. Good morning, Mr. President. You will reach the time where you are going to be entering where you don't have protocol, where protocol doesn't allow it. Chapela Borna Jesu Christ. You have spoken your heart. You have spoken your heart to everybody. I've seen they are rushing somewhere. They told me before that around 5 o'clock they will be somewhere else. And we are happy for people who are going up and down doing the good work of God. We praise God for it. And we take it as a sacrifice. But we know their program. Ritera bless as well. Yabonai is 7 times. How was skating? How will you approve yourself? Refit out Makuala Lampa. The Kitamaya. There are some who are mounting, there are some who are soaring like eagles, and there are some who are walking. Lunare walker. How ya Kuala Lumpur? Hamba Mauya Use. Says of Rosa food. How Fukare at looking at bullet out. How Sashela will be telephons. Young elephants in the ocean. I don't think that I want to do this declaration upon how the Muruti Kapo, I didn't 5 ministry. Bishop gave part of that, apostle, prophet. Just do this word. I talk to you. I don't pray for you today. Just to Pamisanis what Allah right. Mamela Manjek. I hear the Holy Spirit says, as my Father has sent me, so I send you. Go and bear fruits that is everlasting. In Jesus' name, amen. To all the children of God who are here, lift up your right hand. All. I don't care which church are you coming from. Time for church, I said, you say, I'm talking with the body of Christ. I want to say to you, time is short. Let each and every one of you go and preach to somebody and bring him to Jesus before the sunset. And I hear the Holy Spirit saying, behold, I give you power and authority to trample upon scorpions and serpents. Nothing by any means will hurt you. I say to all Christians who are hurt, time to be hurt. Time to be hurt. Time to leave the church on your head. That was the old era. This is the time where you will handle the heads. You will handle it. Had it not you want to say, but you will handle them. Had you know Shapisaka stroke? Had you know Koed is a miracle? Had you know Msalekireke? Anybody who leaves the church is a coward. I don't care whether you are
apostle. If you leave the church, you are a coward. Because you have been given power to handle scorpions and serpents. Not to kill the snakes. Handle. Uhambe nazo. Usibekela eshadweni emthini wesihlahla. Ubowufighta ika wena uphila paradise. Habatla wena o tshwanele nuku ha ke tsebe ka sekgowa ke. Porcupine. Come on, that ka sekgowa. University again. Porcupine. Habatla wena o tshwanele nuku porcupine e balo. Hai kwala sfahleo. I release le siba. What's about lion e lekane ke siba le one. Ene e khona o thaketa mo. Le hlai ka udimo. Lion ha e no etsa e tlabe pitika fatshe e kare ere ke mang ya ka ntsha nthungene nyenyana e. By the time intse batlana le thuso porcupine e tlabe tsamaya ka mangwele. Intse sheba o kae isile tauli di problem. What? And who put a massive I bet every animal is strong. One arrow is enough for an elephant. Lies are sweet. Mara ilo senyana kwa yau attack. When you praise, where's the Satan abele tsukulu ya hu attack? Hansa le busy are kiba ka attack ba hona le ntwe hlabile. Ka ora ha kena le lebelo tshwantso. Bele a thola thuso. Nabe ke nyametse. I give you power to handle serpents and scorpions. Kirata ora fela go lona baratua. Ke tseba gore batho jwale ke nako e fihlile. Bazalwane a ke batlo o bala temana ya monehelo. Ke kopa gore jwale a konke ntwe nngwe le nngwe yo ka reng thank you.